balandeli bephephandaba likaZulu, siyahlangana njalo kule iviki Kunkundla kaZulu, lilo nobuhle mgwaqo. Namhlanje ngiphathele intombazana esakhulayo, umama uYolanda. Yolanda, sicela ukutshela abalandeli ukuthi ngubani. Sanibonani balandeli, mina ngimuYolanda wakwesibanda. Siyathaba ukuhlangana lo madawu namhlanje kunkundla yethu kaZulu. uYolanda ngendlela agqoke ngayo uyasitshengisa ukuthi khona yena waziwa ngani edolobheni lako Bulawayo, bedroom haven. Namhlanje silayo kule inkundla ukuthi asichazele ngamafitshane ngomsebenzi awenzayo. Yolanda, tshela abalandeli bethu ukuthi wena wenzani. Okay, thina yiBedroom haven, inkampani nje efakwe ngamaqembu ehlukeneyo. So sikhangela kwe-cleansing, sikhangela kwe-bedroom kwabomama, sikhangela kwabobaba, lamantombazana nje asabakhula, sibagruma, then nakwama-side chick ukuziphatha kwabo nje. Namhlanje kuhlelo lwethu sifuna ukukhangela kakhulu kokwabomama. Maybe ungasiqale phansi. Maybe ungasitshela ukuthi wakwazi njani ukuthi lokhu yikho kumele ukwenze.